Kunenja kagogo in the building. Kuke kuthi ngesinye isikhathi nawe indoda. Yeah. Akumelanga futhi nawe indoda ubudoda bakho ngamungathikeza abanye abantu. Ngoba uyindoda wena. Usinike mekeme serious lapha. Usho ukuthi asimelanga size siyisethina sencwadini soyephenya kuphi. Now une right nami nginayo sine constitution A1 esikhava C2. Uyazi ukuthi ama rights wakho. Naqala wama wakho yagcina naye ngabe kuwo oqale ngama rights. Angeke basenzele isiphithiphithi le. Angithi uyazi yonke into ihamba ine number. Joba 2026. Hey, ingabe ikhanda isiphithiphithi ngale kuthiwa unyaka wethu lo. Hey. Sibe izikhwaka sibancane. Yiko ithena ijika lento le gangsterism. Nasibonisana sithu. Asizange sithe man lento le sikhulume nje ilizwe liwalo ukuthi asiba blame abanye abantu ngendlela zethu amavalo abantu awafani mara ngeke siboswe intwana thi. Meaning that labantu besibabhosa sibancane siyaba blame ngokuthi bebasabe intwana. Umama ungishaye sengile into le engavimbeki estrategy. Bangiphatheka wangibamanye endleleni. Wangivithiza kabuhlungu sengixake lokhu. Ngiyinkinga ukuthi bayazi nasiphumile nje bathi bahamba bayithuma khwaba noBheki noJuku nomzwakhe hayi alikho elibuyayo. Nangisuka ngiyako ngithi ngithole kahle Friday bathe umuntu uze kabi singana next bahamba ngeMazda emhlophe intombo. Njengoba sisuka bathi hayi kunomuntu osikweleta esimthengisele iMazda asambe ngisola imali Friday uzokhona ukuthola something ngathi ayizi kahle lento le. Ngapha uyisiboshwa ngapha kuvuthwa wena. Kuthiwa kunabantu abasikolodayo. Siye nomuntu lo kumele yasambeni bachoose uhamba nabo akithi. Sisebhekini. Yeah. Abachoose baphethe ikari ezithu. Mina ke inkinga yami angikwazi ukutshontsha. Angifuni ukukhamba manje. Ngithi ngakhontsa imoto ngenzani hayi. Ukusakwami nje lokuloko kwenkani ngiyakuthathela phela. Ngoba ngiyaswaba mina nawungangiphatheka ngitshontshe ngithi lo muntu lo sekangazi ukuthi wena mina ngithatha into oyifuna uzoyithatha uzoyilanda. Labantu ngathi bangene ejardi baxokozisa yala imoto esibani bashaya ikhanda omunye wa driver ngiyabona bathatha manje lo mntwana ejardi babulala ibhari yakhe. Then better nangabuphu bende uzophika uthini ngoba kokunye na uphika ungalokuthi umuntu ulwe nomuntu uphike nje ukuthi lento lo wayekhetha mina lo muntu into embi kangaka. Ngizothi ngiya explain labathi ngiya defend. Ngizothi ngiyangala bathi lesakhe kubhoda abantu abayithu ama families wayithola injustice lapha yagcina ilinka abantu vele lento or labantu abasuspectekayo because maphabi naye somehow le mention igama lakhe so that we clear yonke lento leyana. Manje sisahlezi isikho ngale. Izasti yasho ngale ngenzani. Betseli man. Uvela kitchen uphethe 47 ngepassage. Yabona mina ngiyangiphapha ngithi ngiyosipila ngale. So kufika abantu kufuna ukubona abo ba. Umndise nakahlangana yabona sohlangana epassage. Umndise mona wena uJoseph Braward omula kuvela omunye ngepistol omunye ngerevolver. Intwana zesikhe. Ngizokuzela ngaphandle akena bonke iqwali ngikurugeyo ngidana aba isibhamu sisezandleni uthi mwahotho okay mahwabo ngithi awafika lipopanile linakalama no linthola mu duty kiliwa angikhakhazeli yebemwe ukuthi into engithusayo silokuthi nathi nakunenkinga ukhawathi obra wethu sinokuko nawo uyahamba nasakubona uhamba naye umuntu lobo uhamba sizokubuza nasibuza kamnandi uyalimala